hario uritu wari ho hario kwaga kuiguithania gwa ciugo kwari ho tugakorwo we are not tutiraingirana biu inege kunegenania gucokaniria mierio ciari ho muno nginya mbere yo but then tondu ni mwe expose ire kuri andu ri mwina choice muri o wanini mutirahota gwitetera kuri andu ati niturugamia undu uyu uguo tugithie na mbere I remember very well nani dijugwetaga muthenya ucio maita maingi on Friday ahead of the wedding we rucio I called my friend na ngimuria actually I think it was an SMS ngimuria riri riu hakinya haha my friend ucio ni amenyaga maundu maingi no ni ani encourageaga maundu ni macenjagia ngimuria hakinya haha ri mundu ekaga atia guthiaga atia ndi nyumba ni tuharirie maundu mothe uhiki ni rucio no ndi so empty muthoni I'm so empty na digira mami dikwenda nyitwo ni heart attack dikwira kanitha dikwenda gucamba dikomwira we dikwenda ngwiro ni ndarugamio hiki and so I just walked down the aisle ni tubesha tugucogothire twana kuria rugongo mundu wina ngari ni kugia ngari atuika anka na na keria fame of course any celeb show wa Saturday okira yes haruruka na neti ni ndeigweta and I thank God for that no korwo ni ndendire kuruini muturire wake ndinde ngiuga ekire ajikire ni muru ni ki no thikiririe ngano iria ciothe ndanahutia njugaga ati ni ithui twaremirwo ni gusolve situ there was nothing much ciare nene thaicio ngirora ni wana ona hindi yo ona thaici ni kuirana ni mundu kaurume gatubesa twake tuyurugari tuo of course ni kwirwo nyume na ni kauga ni wera nyume ona di of course mundu ena ciari na you know kurumana na guikaniria ciugo tamaka nothing much ni ego I think that is the mugiteanira no tweta already twari anogu nikio ndirauga haria na gwiteanira muno throughout twari anogu nginya mbere yo hiki kogwo tutiari na stamina o riri twaingira already tumechoshana riu thabari githira very stress ngigura murengeti hold on na no hindi urauma haria utenekete thi urekirite thi ugathi haria kamera-ini ugathoma mo kamera hau janga ingira ngari yakwa ni urategeria silver uza gari nunua kitanda ani vala tikira gari yakwa gari no rimwe ni ikoragwo njega muno because inside there na ndore marathikiriria me gari they will tell you at times ni unyitagwo ni maithori ukaigwa kurira ku na ndungirira matatu-ini niko haraganire ndire na mbeca ndiuma na mbeca ndibangite nacio turagikoretwo can you imagine of course ndire na mbia aciari akwa ndingimetia mbeca ni ngwambia kuma pressure ugo na no hare ne twendetie ng'ombe yes ngithie ngigura ka mattress murengeti na bed sheet ikoragwo ciigiri imwe ngimetua kate-ini kai God forgive me ora yukoma thio au nalala chini ukiona gari sawa wewe ni jaluo ugemekera haria kate-ini ya bedroom tondoire one bedroom that is 5th floor Gumba Estate Gumba 5th floor direnda gukuona ati ni uhurire kana ni unumire kake but mimi nataka na thabari no yothe I blocked him na ni njui ni endaga gukorwo muturire-ini wakwa in the journey but I blocked him ndendaga guikara ndi wiki ta nyamu muthoni ndaumaga wira ngathi nyumba na ndiarugaga ni ndariaga ndaria maini ya kuku for real Naivas ya Mountain Mall ndariaga gura they do liver cia nguku ni muruki ucio tu ni wahunagia ngakoma na riu tucoke tuhariri na mwana kilo cigana ari na 3.5 na ndakinyetie kinjuri no gusaina ni gusaina ini ya kuku na ndiranywa iria ndiranywa sukari indo ni aregire mwana kio ni aregire indo ciothe nie ngiro ndagitari akinjuri mwina ungimwira ndi wika kinjuri no gusaina ni gusaina maratathi makwa ni ngiuga
haya ngiamba ngithura private wing kuria Coptic yugadirathi private ward na gutikerwo nie mundu ndagetikirio ward yakwa ndagoke gukuona ndurenda na ngiheana namba cia ciari yakwa ngiurio in case of emergency ngiuria yakwa my mother and my father ngiheana namba na ndari uguo muthoni onu yo na ndiahuraga ngoro ati ndi wika no ndari sawa na ndathire pale roof na ndathire thieta ndika na ndathire thieta thaa 5 cia utuku netana kinya thaa thita mwana ari muciare kiu akoragwo wa 20th of December the same year 2017 tanyitirira hau hekabiru kararu mwana wakwa na family itu and my parents were very supportive throughout gishoka wira yambiriria guthi na mbere na wira but what hurted me most mweri wa gatano when Lenny was 5 months my mom ni akoretwo ona he hara hiuhiria ri no ari na to issues to ugima wa mwiri here and there so hideo mweri wa gatano it was in May 18 athire thibitari May 15 na tutiamenyaga ati ni undu very major May 18 turaroka thibitari tukirwo ni a pass. To me that was a big one kaundu ko nikaningire muno tondu ndierigirire it was so sudden na ndari murwaru ugo na niwe betwarite thibitari ekagwa very minor operation kanini muno and then tuirwa ati ndari kwena I'm like atia here I am, I don't have a marriage, I don't have a mother na riu tigo ugo no niwe uma support system yaku and then my dad became so weak ni undu wa giko kia my mom and so kuma muthenya wa mathiko ginya umuthi I became mother to my siblings ona ni kuinuka na ujikare na ugwakwa thiri nyume 1 bedroom jethe 2 bedrooms to igire kuugwo one was in class 7 the other one usho wakoretwa arikia form 4 and it was a major miracle. God is a miracle worker. Before my mom passed Tairari 17th of May 2018 ndirikanaga twari mucemanio kwa munene wa RMS na my mom read muthenya ucio ndiathire thibitari wathirwo ni my dad my brother na acio angi ni ahurire thimu akinjira atiriri undu umakagio no muthi ati ndirenda moka ari umere makuwe ira ici na ngui ici ciguku ngimuria ciake mami nawe nduriki ndura discharge o muthi mami anjirire ndiracibatara ringi ndiracibatara ringi. So I think my mom was so prayerful na ndeciragia nionete ndarainuka I think so riu ndogererwo mucara ri ndaririkanire ciugo icio ngira atiriri probably henderia my mom amenyire maundu ti mega ri hari o urierire ngai hari o urierire ngai wow usigo kinya hatonda kwamba kuriha biru teno tugathiririe arahuka igathikiririo makiria ore thikagiririo riu ri maundu ni kwahinguka ndaigua ni kwahinguka fiu ndahota guthie gwethera mwana no igua ni wiki o iyo ni kihindo kiu mwana witu ndathi kumwethe ndi last born alafu my mama tana pasire he hindi mwanjirire atiriri ni ndoraga roba ngari gwa atiriri riu mari ngai angiaga kuhe matuku maingi no ngirora mwana uyu ngimwira atiriri the last born ucio rekire form 4 ngimwira atiriri ngimwira atiri mami ko tanjitikagia ko tonaga ta ingi guteithiri ciana nduhoere ngai andathime na ciana nini ngaruga ru andie ndaitheru nao ndie ndaga itheru nao tondo you saw jigua time my mom was so prepared na ni ani prepareaga undu onake ataramenya ni ku ni prepareaga and so jugaga no ginya akorwo hindi no ajira indo icio yo thibitari ri ira ici nyonaga definitely hari undu marikanire na ngai no undu ucio ndwaikaririo tahanikite tondu ndatwikire stable very very fast financially ngigwa riu ndirari haroni kwa sabesa nyingaingi na riu ningi ciana ngune irathoma kezia ni athothire thukuru roba ni thukuru kwaza njega a nice academy wekega na ndina mwana ndirarera ndina muiritu wa wira like I mneda stabilize ro ni hare mundu stabilize gado makauga koni mtu alianza kuomba hizi vitu zingine ameingia cult you know? Yes and then the same month dafangaga launch
kinya ndo ya tere na nigo dahe lawini ya time ya kwirwo ho cio ngia tuhetuka ate na tutirenda part 3. Muthoni, I am a believer of marriage. Hold on there. Hey, Asha, this one needs some serious criteria. I first pay this bill. Twatigirira you are a believer of marriage. Yes, I am. Na nigwenda ku encourage andu tondu ni huragirwo rugano rwakwa rwanakorwo ruthiite muno na gwikara ngimeraga mine is not just a story. Na ngikorwo umagira kuheana rugano tu, please quit the field. Tiga gutidoke heana ngano. We don't want stories. Yes. We are not coming out to discourage people. Nie ndina miaka ndire na miaka mingi muno Muthoni, no area menini you must be mid 30s. Na ndira kinya midi. Oh, early 30s. Early 30s. Very good. Na maundu maria nyonete ona no ko ni makionetwo ni acio mena miaka mingi. No ndirenda gukwira ndire ndirakua ngoro ate ihiko ni irutaga wira because my moms and my dads ni geikarire giaguka witu na sosore adueto soso wa ngui kirioho kia my aunts na my uncles kirioho nyumete family ni itikitie ihiko ndereirwo muthingi ni wa full gospel ni twitikitie ihiko kou kwa furu tugaga mai kunika kwa muiko tigwo mwisho wa kuruga. Simama, jikungute, endelea mbele. Are you gonna find love? Yes, along the way. Yes. No dear Muthoni, let me tell you. Kiria giatumire muthenya umwe ngaumira ngaheana rugano rwa ati ni ndahikite no riu ndihikite ri ni gukorwo ni ndetire andu hiki wakwa 2017 na magioka na makiona na tondu ndari wa media ndingiagiririe colleagues akwa kuoya na gwikira TV-ni iona wedding show. Yes. Ni monire na hindi ria gwatuikire gutiri undu kungithie na mbere tutingicoka hau ri nida nie ni undu wa gukorwo njitikitie kihiko ri I moved on. Yes. Na ndahikire koguo andu aria last time Thursday majiraga anga gutunywa kahua agake mumenye kahua tukunywa wabici ya Lawin not ya gwethe kihiko bas direndo ogwo twina ma stress maingi muno makwamba guthikiriria uria Ruto araheirwo mbeca ni aratake arathie na ndege ya goro tutirenda gutengerio ni tukwanjia gukurumira ha social media itu na ni twagupinira namba njira atiriri no kuona mundu gacagaca-ini no wa stabilize. Yes, I will. Ni nguona mundu ona ni nguhika na aciari akwa ni mekunjitikiria kuhika na ni nguhika ni gwika hiki na ni nguseto Muthoni kana ndagerira wa mabebe-ini kana nigetha to encourage Muthoni. I am the bottom line ya encouragement ni ati marriage works. My first marriage failed, but I am in a stable marriage and agigia na kana kage yetagwo baby Mark kena miaka igana riu gaka kena miaka 2.5 and we are doing well. We are stable. Oria ngai ingiuga atiriri mamu ni undu wa celebratory tondu celebratory ona ni urenda tubitware kahora na ni ndirenda tubitware uguo ri ngwiciria ingiuga atiriri ati ngoro yakwa ni tondu ni yetikirire kugia na muciiri ngai ni aheire opportunity ingi. And it's been 4 years and I am good and I am happy and I thank God. Wow. Ana de mo okoro